In die nuus vanaand. Skokbeweringe word deur die geskorste polisiekommissaris van Mpumalanga, Daphne Manamela, gemaak oor polisiekorrupsie en politieke inmengery. En 'n 100-jarige van Kimberley glo gehoorsaamheid en respek is die resep vir langslewendheid. Dit is tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die geskorste polisiekommissaris van Mpumalanga, luitenant-generaal Daphne Manamela, eis dat 'n kommissie van ondersoek op die been gebring word om korrupsie in die provinsiale polisiedepartement te ondersoek. Manamela het tydens 'n nuuskonferensie wat sy vroeër gehou het, ook talle senior polisielede daarvan beskuldig dat hulle 'n smeerveldtog teen haar begin het wat haar skorsing sou verseker het, sodat hulle by ondersoeke in die provinsie kan inmeng. Sy is in 2024 deur die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, uit die kussings gelig na beweringe van wangedrag, insluitend nepotisme, magsmisbruik en die misbruik van staatshulpbronne. Die geskorste Manamela beweer dat toppolisiebeamptes by polisieondersoeke in die provinsie ingemeng het. Sy het ook aantuigings gemaak dat 'n provinsiale taakspan wat ernstige sake ondersoek het, ontbind is nadat sy geskort is. Manamela meen daar was inmenging in politieke sake, onwettige mynbou en ontvoerings. Volgens Manamela is daar ook dossiere na die nasionale departement geneem sonder haar medewete. On the 27 February 2023, all dockets in the hands of the task team members were taken on instruction of the Deputy Provincial Commissioner, Crime Detection, Major General Bototo Mugangwe, now retired. The exercise happened during the first suspension of the Provincial Commissioner, Lieutenant General Manamela, where the provincial task team was verbally disbanded. Die geskorste provinsiale kommissaris het ook beweer dat generaal Fanny Masemola omkopgeld van die sokkeradministrateur en sakeman Bobby Motaung ontvang. Manamela sê die bewering is deur generaal-majoor Botsotso Mokangwe bevestig. Major General Mukangwe allegedly made a confession that the amount of 5 million rand was paid to him and the National Commissioner General Fanny Masemola by a businessman by the name of Mr. Bobby Musiane Motaung to make sure that the Provincial Commissioner Lieutenant General Manamela does not return to work. If she does, the case dockets will be reopened, be arrested, as they are allegedly responsible for Jimmy Mhlala's death. The incident of exchanging money allegedly took place during January 2025 in Pretoria, Montana. Manamela sê die bewyse wat haar aantuiging staaf sal soos benodig bekend gemaak word. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, sal na verwagting môre in die Boksburg Landdroshof verskyn. Mkwanazi is Saterdag deur die Madlanga Kommissie se taakspan in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Die polisie sê sy hegtenisneming volg na beweerde korrupsie by die Ekurhuleni Metropolisie. Mkwanazi het verskeie dae getuig voor die Madlanga Kommissie van ondersoek oor sy bande met die vermeende kartellid Vusimusi Cat Matlala. Mkwanazi het vir die eerste keer die nuus gehaal oor die sogenaamde blouligte sage. 'n Ondersoek deur die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het bevind dat Mkwanazi na bewering 'n sleutelfiguur was in die installering van blouligte op voertuie wat verbind word met die vermeende kartellid Vusimusi Cat Matlala. Mkwanazi het aansoek gedoen vir spesiale verlof na die beweringe. Hy is later deur die Ekurhuleni Metroraad voorlopig geskort, hangende verdere ondersoeke. We had to ensure that we conduct thorough investigation. Some of the information that was presented was just not adding up. So we had to go back, get more information, interview witnesses, and analyze all the evidence that we received, but ensure that we also get additional information because most of what was initially presented in 2022 was just not adding up. And once we had done, we had to submit a criminal docket
to the DPP for a decision. Our finalized docket was submitted on the 3rd of February this year. Getuienis van getuie D vir die Matlanga-kommissie het Makonasi ook by 'n beweerde toesmeedery betrek wat verband hou met 'n saak in 2022 toe die liggaam van Immanuel Mbesi na bewering in 'n rivier gestort is. Makonasi moes ook vrae beantwoord oor beweringe rakende 'n operasie waarby lede van die Ekurhuleni Metropolisie in Rosebank betrokke was. Tydens die voorval is daar na bewering beslag gelê op lithiumhoudende gesteentes ter waarde van 'n geraamde R14 miljoen onder verdagte omstandighede. The court before which he will appear will have to make an assessment of whether he is a suitable candidate to be admitted on bail. Among the considerations to be made include whether he will skip the country, interfere with witnesses, or tamper with evidence. Now, given what is on the floor, it is my considered opinion that he's not a flight risk as such, but then there's a great possibility that he may interfere with evidence. Makonasi sal saam met 'n ander senior munisipale amptenaar van die Ekurhuleni Metro in die hof verskyn. Die president van die VSA, Donald Trump, dreig opnuut om Iran se brûe en kragaanlegte te teiken indien Iran nie die VSA se voorwaardes vir 'n vredesooreenkoms aanvaar nie. Skepe kan steeds nie deur die straat van Hormuz beweeg nie, ondanks beide lande wat gedurende die naweek gesê het dat die seestraat heropen is. Trump en sy afgevaardigdes sal na verwagting môre in Pakistan aankom vir verdere onderhandelings. Iran se buitelandse ministerie hou egter vol dat daar eers op 'n raamwerk vir die gesprekke ooreengekom moet word. Na bewering is daar tydens die eerste ronde gesprekke wel vordering gemaak. 'n Dispuut oor Iran se kernverrykingsprogram kon nog nie opgelos word nie. Ek het vir die Amerikaanse afvaardiging gesê om nie ons landsgrense onwettig binne te dring nie. Ons sal dan beslis aanval. Trump sê die VSA sal hom nie laat intimideer nie. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. Intussen het die Iranse president Masoud Pezeshkian gesê die VSA poog om sy land se regte te ontsê. Ons het nie die oorlog begin nie en het niemand aangeval nie. Moenie ons van ons regte ontneem nie. Die pad vorentoe om 'n vredesooreenkoms te bereik is nog onduidelik. Paus Leo het met president João Lourenço by die presidensiële paleis in Luanda, Angola vergader tydens sy 4 nasies Afrika toer. Meer as die helfte van Angolese is Katoliek. Die paus het oorloë en ongelykheid veroordeel tydens sy besoek aan die vasteland. Die paus se besoek aan Afrika is een van die komplekste wat nog aangepak is. Paus Leo moes 18 vlugte neem en 11 stede en dorpe in 4 lande besoek. Bykans 18.000 kilometer is afgelê. Rusland se minister van buitelandse sake, Sergei Lavrov, het by 'n beraad in Antalya, Turkye gesê dit is tyd om met die VSA te vergader oor toekomstige ekonomiese bande met Rusland. Ondanks verskille tussen die twee moondhede, meen Rusland dat dit belangrik is om meer oor Washington se vooruitsigte uit te vind. Rusland het homself verbind tot ekonomiese samewerking met die Trump-regering as deel van sy pleidooi om diplomatieke bande te herstel. 'n Vragmotorbestuurder wat met plofstof van R1 miljoen by die Beitbrug grenspos betrap is, verskyn môre in die hof. Net hierna. Welkom terug. 'n 42-jarige vragmotorbestuurder wat daarvan beskuldig word dat hy plofstof van meer as R1 miljoen die land ingesmokkel het, sal na verwagting môre 'n tweede verskyning in die Messina Landdroshof maak.
Die bestuurder het na bewering die plofstof vanaf Zimbabwe vervoer toe die vragmotor 2 weke gelede by die Beitbrug grenspos onderskep is. Grensowerhede vermoed dat die plofstof gebruik sou word vir onwettige mynboubedrywighede en transito-rooftogte. Die vragmotor het meer as 'n week gelede by die Beitbrug grenspos aangekom. Tydens veiligheidsondersoeke is ontstekers en plofstof ontdek. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die plofstof ongeveer R1 miljoen werd is. We found that under the truck there was a container that seems to have been mounted, which was not part of the obviously items that the truck came with. When that particular item was inspected, we found that there were 3 bags. Those bags were containing what we refer to obviously the explosive, and we suspect that these are the kind of explosives that people use when they do this cash in transit, as well as when they are mining illegal minerals. Die vragmotorbestuurder het reeds in die hof verskyn op aanklagte van die besit van plofstof. As the Hawks, we really want to rubber stamp the issue that at no point in time that we are going to allow our borders to be a passage for criminals. As much as we appreciate the fact that we worked hand in hand with the community, if the community speaks up, then as the Hawks we decisively going to take action. Die vragmotorbestuurder sal na verwagting môre in die Musina Landdroshof om borgtog aansoek doen. Pogings gaan voort om te verhoed dat 'n vragmotor wat gas vervoer en in 'n botsing betrokke was, ontplof. Die botsing het op die N12 tussen die R59 en Komaroweg afrit in die suide van Johannesburg plaasgevind. Die bestuurder van 'n ligte voertuig is tydens die voorval dood. Die bestuurder van die vragmotor is ongedeerd. Die N12 was in albei rigtings om veiligheidsredes vir 'n groot gedeelte van die dag gesluit. Die ongelukstoneel is versper en as 'n veiligheidsrisiko geklassifiseer. One person has been confirmed, but I cannot say the number of the people because we're still doing defensive operations. So we cannot go exactly to the vehicle. So we just managed to locate that one, but due to the fact that the tanker is still on fire, but we have contained the fire has been contained, we're cooling down the gas tanker. So while we cool down, we're also waiting to reduce the pressure in that gas. It's a tank. Die vloeibare gas moet na 'n ander eenheid oorgetap word, wat 'n ingewikkelde en tydrowende proses is. Remember, if it's not done at the correct temperature, at the correct pressure, then it could also lead to what? To the other one catching fire or an explosion. So we're just trying to come up with a strategy to say, what do we do? Do we wait for it to burn out? Or do we just try and monitor the pressure until it's at the right level? That's when we'll decide or if we're going to transfer or we'll wait still. Motoriste word gevra om alternatiewe roetes te gebruik. Owerhede vra inwoners en motoriste om nie paniekerig te raak nie. Dit is nie duidelik wanneer die N12 weer vir verkeer oopgestel sal word nie. Vrese heers opnuut in die Nelson Mandela Bay metro dat die metro op 'n ramp afstuur weens die dalende damvlakke. Die metro se totale drinkbare water in sy 5 hooftoevoerdamme in Mpofu, Churchill, Kouga, Lorie en Groendal se vlakke staan onder 30%. Verouderde infrastruktuur en voortdurende vandalisme plaas toenemend druk op watertoevoer. Die metro verbruik sowat 380 megaliter water per dag. Dit is 100 megaliter meer as wat voorsien kan word. Die toename in waterverbruik word toegeskryf aan sogenaamde kunsmatige aanvraag. Inwoners verwys daarna as blote lekkasies. We have now finalized contracting of 7 cluster contractors that will be able to assist us in dealing with leaks. We currently have plus or minus, I think, 7,000 leaks that are in the system. And I think once the contractor has been deployed in their respective clusters, they'll be able actually to deal with those leaks. I think it is important. We can never underscore the fact that we need to reduce those leaks. Any leak that runs for a day, it actually means water that is lost. And I think there is quite a lot of energy and resources that's going to go into the leak fixing program. Die humanitaire organisasie Gift of the Givers sê terwyl rampe nie altyd voorspelbaar is nie, bly proaktiewe maatreëls krities om die impak te versag.
water should not be a municipal responsibility. It should be a national government responsibility. And they should need to intervene and start sending teams in to save those leaks because we can't make rainwater come, right? And the other thing is you can't divert rivers. And the third option is boreholes. But all the areas in P are not conducive to drinkable underground water. You know, there's too much chemicals and too much metals in quite a bit of the water. To purify that, you need expensive filtration plants. The other option is desalination. It's too costly, it requires a lot of electricity, and you guys got a lot of electricity problems here already, you know, so that's not going to work. Die munisipaliteit moedig inwoners aan om lekkasies aan te meld en om hul waterverbruik tot 50 liter per persoon per dag te beperk. 'n Inwoner van Kimberley wat pas 100 jaar oud geword het, sê gehoorsaamheid en respek het tot haar langslewendheid bygedra. Lydia Harmse het onlangs 'n hele eeu se lewenservarings saam met haar familie, vriende, klein- en agterkleinkinders gevier. Haar familie sê dis nie net nog 'n verjaarsdag nie, maar 'n mylpaal wat van deursettingsvermoë spreek. Lydia het 'n leeftydse buitengewone gebeure beleef, van pre-tegnologiese tye tot die moderne eras. Haar familie beskryf haar as 'n pilaar en die gom wat die gesin bymekaar hou. Sy is die moeder van 10 kinders, 34 kleinkinders en 3 agterkleinkinders. Ek het my kinders gesien, ek het my kleinkindertjies gesien. Ek het almal gesien, daarom so die Here my gespaar. Sien julle, ek het die katte kwaad geloop en doen. Haar kinders sê die krag en veerkragtigheid wat hulle ma deur die dekades getoon het, is inspirerend. Ons is net baie bly dat die Here my ma gespaar het vir 100 jaar en dat sy haar 10 kinders opgebring het. En my ma was 'n baie hardwerkende vrou, 'n goeie hardwerkende vrou. En daarom het sy nooit gerook en nooit gedrink nie en die Here het haar lewe gespaar vir 100. Sy is die wentel waarom ons kring en sy inspireer ons so baie en ons is geëer en ons is trots op my ma en sy het so baie vir ons gedoen en dat ons vir haar vandag ook weer kan terugploeg in dit wat sy in ons lewens vir ons gemaak het. Een van die kleinkinders van die 4de geslag sê die samesyn om haar ouma Grootjie se lang lewe te vier is baie spesiaal. It was blessed to see the whole family come together just for her. And that's why it's such a privilege to see one person gather the entire family together. Lydia se familie en vriende sê hulle sien uit na nog talle verjaarsdae en partytjies om dit te vier. Wat 'n mooi voorbeeld vir die res van ons. Dit is dan al vir vanaand. Sterkte met die week wat voorlê. Totsiens.